Na yankwa santimantemo na Kumasi Cheshire Rehab Centre. Eno wakwada so mensimo wa santimantemo ne wonde wade streto mpanifo ni mo no danesi wone nyakono kra obestre mpanifo yantwen mane mungumu ansa na yetu ho anamo ne manimi ya no wade stre atudwa Ugopiemo ewo kwada so abato mpeso so asantimantema bia ba kwa wono hwe obi owo adwemhaw Cheshire home eno mode atudwa se wo mu hia aban emwa ne ankrankra emwa esanse emfie bebre wondan osisi ho ne rekame se edan no aginsemu mu hia mwa yi papa enye no kwa wonum echire mu se endura wonum so de ma ayarefo no so obehia mwa se de be ya imprempi no wonum betimi anom ne kurakura eno de to Adom Kasee nim se so binya adwemhaw a imprempi no ofo nani enkyere eye ayaresabia netimi aboa enum na public health officer was science manager Edima Cheshire home Mame Harriet Osewusu any Adom Kasee ebo honkomo kaka metimi aka ne say wo hwe buildings na infrastructure ni na ye old ebi wo ha ba bi likiliki nti ebenya na painting no so ha ye old ankasa ye walls no so kra ba bi ebubu am bi abebo aye de be ombe so mu no o man plaster kra o ntimi meye eno ne mai na wo hwe so anka soro no wo sanke de metals bi fa so se be ya obi a abuse drugs to say we need cocaine no ontimi ehwi and then drugs no so boy drink and drugs no government supporting and there but eya na kakra bi na eba nti say ebenya obi so ho a no so betimi aboa and drugs and can be very grateful the American say emprepi no enipa ne bebre nim say mental illness no ye hwe no hospital nti omo de na ma sorry fie ene herbalist for yes ye be kan say sayare ne ba o so ba hospital this answer nyina etudwa ebra na all students association of St Monica Senior High School wonu eba be di school ni finhia na etoso aduoso enkono enokoye sa eyeye de no edima Cheshire home ne no ena global communication edima all students association de lawe enso ni Adom Kasee ebo ho nkomosi inti school no atete mapi ema kokudam ema omoboa ema omudi djuma sonko ema omenyi eno nti service year yes year 79 years nani aye can say what is the approach towards this quality education aiding enti ye niam pi na akabom ama yenya sa 21st century nyina ye women say ye be improve education ama obi enya baby papa ayeden esi nititiro emma